Dojdovme ne samo zaradi nas i zaradi naši od zelen son vova bučnost, ne samo zaradi naši od krvoskog vova mugra. Dojdovme da bideme lastovici vova prolet. Dojdovme da go pretočime vinoto, nova bistrina da mu vlejeme i takvo da go podarime na onije žednici što zad nas idat. Dvadeset novembri 1945. 17 časot i 40 minuti. Starata trofejna filmska kamera go ovekovečila ovoj zvezden moment u istorijata na našite narodi i narodnosti. Polukružnata sobraniska sala vo Belgrad, što za vremena vojnata ja držeše okupatorskata visoka komanda, koja sega stana svedok na ostvaruvanjeto na Titovata vizionerska poraka od jajce, deka tretoto zasedanije navnoj ke se održi vo sloboden Belgrad. I glasot za istorijata na dr. Siniša Stanković, koji od imeto na narodite što se vekovi go žedneja ovoj mik, go čita predlogot na deklaracijata za proglasuvanje na Federativna Narodna Republika Jugoslavija. I igrata na raketite i topovskite salvi, što go znači radjanjeto na novata zajednica na ravnopravni narodi i narodnosti, koji slobodno je izrazija svojata volja da ostanat obedineti vo nova Titova Jugoslavija. No, ne možela kamerata vo svojto malo i zamagleno oko da go sobere celio toj vulkanski poriv na radost i slava, što ta zimska kvečerina si isturi na ploštadite i ulicite na Jugoslavija. Zašto to ne beše obično zasedanije, obična deklaracija i obična promjena na imeto na Demokratska Federativna Jugoslavija vo Federativna Narodna Republika Jugoslavija. To beše poveke od se, a na ce životno opredeluvanje na naroditi i narodnostite na našata zemlja, sudbinskata povrzanost ostvarena vo teškate i dolga narodno-osloboditalna vojna, da ja prodolžat niz zajedničko živejenje na ravnopravni narodi i narodnosti svoji na svojata zemlja. Ottamu i parolite što tije denovi ge ispišuvavme podzidovite na goreni od tuku što završenata vojna, ne bea samo agitki tuko opredeluvanje za segašnjinata i idninata, nego sakame kralot, go sakame Tito, narodot se praša. Go izrazivme to opredeluvanje i na izborita od 11. novembri 1945. za prvata ustavotvorna skupština, koga za listata na Narodni od front glasavme 88,17. Ta predposledna noembrijska noć, na to istorijski četvrtok, tesni bea ploštadite i ulicite na Skopje, Veles, Kumanovo, Bitola, Prilep, Strumica, Gostivar, Gevgelija, Ohrid, Kičevo, Debar, Štip, Berovo, na cela Makedonije. Za makedonski narod, za Albancite i Turcite vo Makedonija, ta noembrijska odluka beše od posebno značenje. Za prv pat vo istorijata vleguvavme vo jedna zajednica na narodi i narodnosti po svoja volja, so svoje opredeluvanje kako ravnopraven subjekt, kako suveren del na jedna bratska zajednica što je iskovav meni zajedničkata borba. Ta večer nad Makedonija se rađaše novoto sonce na slobodata. Logički jasno, ta noembrijska noć na 1945.
se nadovrza na jedna topla avgustovska večer od onaj svetol den na 2. avgust 1944. za koja borecot i reporterot Mitko Zafirovski zapišal. Dvorot i čardacite na manastirot veke težat od narod, od pesnite, svirkite, orata, smejata. Nezadržljivata radost se topi v izblik na čustvo do presolzenost. Vo salata prvi gi zasemavme svojte mesta, narodnite pratenici pri pozdraven stav od počesnata četa. Se raspaluvat burni ovaciji, skandiranja za Tito, za bratstvoto i jedinstvoto. Na tribinata se pojavuva najstarijot naroden pratenik među nas. Se doslušnuva njegoviot nemošen, trepeten glas. Vovoj istorijski den, Ilinden, koga objavuvam deka je otvoreno prvoto zasedanije na antifašističkoto sobranije na narodното sloboduvanje na Makedonija, kako rezultat na trigodišnjite krvavi borbi, vo koj makedonskiot narod ja povrza svojata sudbina so sudbinata na site jugoslovenski narodi, dojde do nova, bratska i federativna Jugoslavija. Denes, na vtoriot slaven Ilinden, posleden Ilinden na neoslobodena Makedonija, se postavuva temelite na makedonskata država. Taka zapišal hroničarot na toj den, koga telegrafistite ja prenele vo svet od proklamacijata na jedan narod, što od teškite borbi i prolejanata krv na najdobrite sinovi izleguva na svojeto prvo narodno sobranije. To je simbol na njegovata sloboda i izraz na njegoviot suverenitet. Cel film, dokument na toj istorijski čin nemame. Imame samo bledi, pojedinečni fotosi, napraveni amaterski za spomen od golemiot den. Nepoznati od partizan i avtor je ovekovečil kolonata zabrzana kondalečnata cel manastirot Prohor Pčinski, do koji može da se stigne probivajki gi zasedite na neprijatelot i osvojuvajki gi planinskite srtovi. Drug go ostavil za istorijata prvoto slobodno oro, dodeka se rađaše makedonskata slobodna država. Tret strojot na svojata četa. Neko jednostavno manastirot, za da se znaje kade se zalula lulkata na novorodenčeto. A može li koji daje, iso što, da go dolovi toj poroj na radost i slava, roden među zatišjeto na 2 bitki i poto ako novite bitki na pohodot kon slobodata? Zašto 2. avgust 1944. ne beše ni početok, ni kraj, tuku logičen čin na jedna dolga revolucionerna borba na makedonskiot narod, koja što tok mu niz odlukite nasnom, vtemeleni vrs, avnoevskite principi gi otvoraše svetlite utrešni perspektivi do koji moraše da se stigne. A patot do slobodati i poneja ne beše ni lesen, ni jednostaven i beše, kako što rekao poetot, vezilka od 2 nizi od 2 konca, edni od crn, a drugi od crven, edni od što budi morničavi tagi, a drugi od kopneš i svetol i strven. Zašto dolgo? Dolgo očite na lugeto od ova zemlja bea želni da vidat bel den, svoj den. Sovekovi racete novije luge bea želni da bidat gospodari na svoj trud, a vo svojata zemlja bea robovi, čifligari, argati, ponižuvani i ugnetuvani, bedni, goli, bosi, gladni. Zborot žedneješe da bide izrečen na jazik od svoj majčin, na prostor od svoj tatkovski, a beše izgonuvan so čizmi, so cokuli vrzusnite, so zabrani i apsenja. Naroditi i narodnostite kopneja da ne bidat raskal, razdel, tuku bratski da živeat. I zemljata makedonska se deleše, se parčosuvaše, se grabeja poneja i stava megi među bratot i sestrata, tatkoto i decata. I kako što pak veli poetot, koji brojke mi kaže na lutite rani, na plamnati noći, na peplišta pusti, koji na srce bolki ki izredi zbrani i na oči solzi i kletvi na usti.
Istorijata zapišala. Mnogo tuđinski vojski gospodari minale niz ova zemlja, mnogo vlasti se izmenile, no nijedni nego imale srce to novoj narod, koje od pamtivek buntovno čukalo i krvavelo. Od Karpoša do mnogute znajeni i neznajeni buni i vostanija, od svetlinite nazografite, prerodbenicite i učebnikarite, do razlovečkoto i kresnenskoto vostanije, od crvenate iskra na Glavinov do Ilinden i negoviot najsvetol izraz Kruševskata republika i neziniot manifest, plamtelo soznanijeto i predupreduvalo: ova je makedonska zemlja. Makedonija je na Makedoncite. Makedoncite ne se ni Bugari, ni Srbi, ni Grci, jednostavno tije se Makedonci. Oslobodovanje to na Makedonija može da bide samo delo na makedonski od narod, so pomošta na bratskite narodi što je sakat negovata sloboda. Naša ta borba za nas je život i smrt. Nema da dozvolime drugi da rešavat da li ke živejeme ili ke umreme. Go razbirame sve to jedinstveno kako pole za kulturno nadprevaruvanje na narodite. Zemljata što dala jeden Ilinden, ke dade i vtor. Za ovije i slični lozungi što beja životno i revolucionerno opredeluvanje na plejada generaciji na našiot narod se gineše, se plakjaše so mladi od život, so nesonuvani od son. Bajraktar odpadjaše, no bajrak od ne, zato što imaše koji da go podzeme. Svetlite likovi na Goce, Dame, Jane, Karev, Parapunov, Gjorče, Dimo Hadžidimov. Samo se najsilni simboli na jedno golemo, na jedno široko i beskrajno narodno borenje i žrtvuvanje za slobodata za Makedonija. Pojavata na rabotničkata klasa na Makedonija na istorijskata scena vo vtorata polovina na minatiot vek, kako nova opštveno-politička sila, vnesuva nova borbena struja vo osloboditelното dviženje na našiot narod. Dejstvuvajki vo vonredno teški uslovi na beda i zaostanatost, vo složena vkupna međunarodna politička situacija, srede brojnite apetiti, poseganja i šovinistička propaganda od buržoazijite na sosednite balkanski zemlji, rabotničkoto i socijalističkoto dviženje vo Makedonija moraše da se ovladuva ogromni teškotiji, niz koji se kaleše i izrasnuvaše vo revolucionerna sila, čija što iskrana klasnata svest, kako što vizionerski pišuvaše naši od prv organizator na socijalističkata propaganda i na rabotničkoto dviženje Vasil Glavinov, ke se pretvori vo bujen plamen. Se izrazuvaše ta sila najprvo niz plamenite govori i statiji, vo revolucionernite vestici iz pisanija, niz široko organiziranata propagandistička dejnost među narodot, preku popularnite brošuri, čitalište i društva, za da izbije vo revolucioneren gnev niz prvite štrajkovi i revolucionerni sudiranja nad kaečkite rabotnici, na čevlarite, na šijačite, na tutunarite. Se isprepetuva paroliti i baranjata za povisoki nadnici, za sloboda, za lep, za pravoto na svoj odgovor. Od rano blesna soznanijeto deka nema nacionalna sloboda bez socijalna pravda, kako što nema socijalna pravda bez nacionalna sloboda, bez pravoto na sekoj narod samostojno da rešava za svoj život, za svoja te idnina. I otamu, neotpoviklivo borbata za nacionalna sloboda se povrza so borbata za socijalna sloboda, kako dve osnovni komponenti na živenje to na jedan narod, na jedna klasa. Naglasenite notki za borba za nacionalna sloboda vo rabotničkoto i socijalističkoto dviženje na Makedonija dobija ušte po suštinska opredelba pri soočuvanje to so surovate igrane istorijata, koga Makedonija beše delena i rasparčuvana, spored interesiti i planovite na drugi, bez da se praša narodot što se deli i podjarmuva. Kako što i surovio život pod novite ropstva go jakneši uveruvanje to deka borbata što mora da se vodi, mora da bide i za novi opštestveni odnosi. Osnovanje to na komunističkata partija na Jugoslavija beše istorijskata presvrtnica na revolucionerното dviženje na našite narodi i narodnosti, zanimljata sudbina i idnina. Na prviot objedinovački kongres zedo učestvuju 20 delegati od socijalističkih organizaciji vo Makedonija.
Crveni od plamen budeše nadeš, sili, pokažuvaše patišta, po koji može da se dojde do vekovnite stremeži na našite narodi i narodnosti. I zato a taka silno, taka široko, od sami od početok je zafati Makedonija, robotničkata klasa, selanstvoto i malubrojnata, no revolucionerna inteligencija. I ne samo so plamenite povodi i probudenite soništa, tuku konkretno na delu je pokažuvaše svojata sila, svojata revolucionerna opredelba. Vo Skopje, vo Veles, vo Kumanovo, vo Kavadarci, niknea se izborija crveni komuni. Vo konstituantata od vkupno 59 komunistički pratenici, 15 se od Makedonija. Toj plamen što go razgore komunističkata partija ne možeše da go zgasnat ni obznanata, ni šestojanuarskata diktatura koja pretvorija stara Jugoslavija vo zandana na narodite, vo koja ne se počituva ni elementarnite čovečki prava. Ne može da go zaprat ni terorot, ni progonite, ni apsenjata, ni provalite, ni ubistvata, ni teškata tortura, ni tu pak lutanjata, greškite, frakcijskite borbi što beja prisutni vo samata partija. Imaše krizi, imaše zastoji, imaše vakumi, imaše kolebanja. No nijedna crvenata niška ne je prekinata, kako svetlo kasni zmrak od vodeše i gi pokažuvaše barvovite do koji treba da se stigne. Za borbata na makedonski od narod i za se pogolemoto vlijanije na partijata vo masite presudno značenje ima izgraduvanjeto na pravilni odstav na komunističkata partija na Jugoslavija vo odnos na nacionalno to prašanje i posebno na makedonsko to. Kako što istaknuva kormilarot na ta borba drugarot Tito, vo predelovanjeto na svojata politika komunističkata partija na Jugoslavija poadjaše od toa deka vo Jugoslavija postojat mnogubrojni narodi i narodnosti i otispored toa samo doslednata borba na rabotničkata klasa na čelo so komunističkata partija za nivna ravnopravnost može da predstavuva platforma na zajedničkata borba protiv fašizmot, reakcionernata buržoazija i za sozdavanje na novo opštestveno reduvanje. Otamu je odlukata na komunističkata partija na Jugoslavija vo 1934. godina za sozdavanje na komunistička partija na Hrvatska, Slovenija i Makedonija, spadja vo redot na najznačajnite političke odluki na komunističkata partija na Jugoslavija, zato što vonea jasno izrazeno gledišteto deka rabotničkata klasa može uspešno da je ostvaruva svojata uloga samo pod uslov da vodi smetka za nacionalnite interesi i ideali na narodot. Otamu, makedonski od narod, negovata rabotnička klasa, selanstvo to inteligencijata, vo liceto na komunističkata partija na Jugoslavija, vo nezinite programski opredelbi, vo nezinata borba na C, osobeno podoadjanjeto na drugarot Tito na čelo na partijata, go najdoa svojot najveren tolkuvač na svojte vekovni stremeži i ideali. Pa negovata borba od borbata na komunističkata partija na Jugoslavija, na naroditi i narodnostite na Jugoslavija, ne može da je odvojat ni grubite hegemonistički pretenziji na veliko-bugarskata, veliko-srpskata i veliko-grčkata buržoazija, ni jednostranijot obit na bugarskata rabotnička partija komunisti da se izdvoji makedonsko-to komunističko dviženje od komunističkata partija na Jugoslavija i pripoji kon sebe, ni oportunističkata i predavničkata politika i uloga na togašnji od sekretar na pokrajinski od komitet na komunističkata partija na Jugoslavija za Makedonija Metodi Šatorov Šarlo, nizgolemeni od fašistički teror so asimilatorski prizvuci. Ne beše lesno da se zazdravi partijate iz kojot od nogu te provali, da se popolnat prorečenite redovi, da se sovladat sobstvenite slabosti, smutot i iluzijite, što go seja tugite propagandi, sovetuvanjata deka ne je vreme za revolucija, za otpor, deka so glava dzitne se butka, deka treba da se čeka slobodata, a ne da se gine za neja. Pritoa presudna beše podkrepata pomošta od komunističkata partija na Jugoslavija, od drugarot Tito, vo vistinskiot moment da se napravi vistinsko-to revolucionerno predeluvanje. I tije migovi, i tije borbi za Titoviot kurs na partijate i novostanijeto, beja revolucionerni i presudni. 11. oktomlijski istreli 1941. vo Prilepi Kumanovo, dojdoa da go najavat vistinski od pat do ostvaruvanjeto na sonot na vekovite,
Niz vostanije, niz zajedničkata borba со другите народи и народности на Југославија под водство на партијата и Тито до национална и социјална слобода. Друже Тито, в Македонија крвав бој поведовме и по твоето знаме робски пран ги кинеме. И бојот започна. Леговме со срце, со ум, со цврста решеност, овој пат паролата слобода или смрт, да биде слобода наша човечка, за секогаш. На спротивната страна беа силата, мракобесието, на нашата решеност да истраеме, истовремено со слободата да градиме и нови односи меѓу луѓето, нов свет, човечен. Оттаму, Народно-ослободителната војна истовремено се претвори во народна револуција за создавање нов општествен поредок. Уште од самиот почеток се формираат и првите органи на борбата кои во себе носат зачетоци на органи на народната власт. Тие во Македонија се создаваат под разни имиња: воени комитети, тајни комитети, народна помош, народно-ослободителни фондови, народни одбори. Но целта секаде им беше иста, да ја помогнат борбата, да свати народот дека создаваме народна власт. Возбудливи и горди беа тие сцени. Во ослободеното село, во ослободениот град, вчерашниот надничар, угнетуван работник и селанец, стануваше носител на народната власт. Немаше време за церемонии, за подготовки. Револуцијата викаше: биди совесен другар, другарите чекаат. Треба храна за гладните, облека за премрзнатите. Се делеше од сопствениот залак, за своите. Во окупираниот град, тука, сред блокадата, истовремено, паралелно со онаа власт што палеше и убиваше, постоеше и нова власт што ги разбудуваше надежите, што ги поведуваше луѓето во борба за нивно остварување. Другар, револуцијата те вика. И широк и јасен беше одзивот. Раснеа партизанските одреди, се раѓаше народната војска, го чувствуваа тоа луѓето. Фронтот беше и таму горе во планините, и овде долу во позадината, во народната помош, во народната подкрепа. Основањето на Комунистичката партија на Македонија кон крајот 1942 и формирањето на незиниот Централен комитет во почетокот 1943 година представува истовремено силен поттик за натамошен разгор на народно-ослободителната борба и за развој на народната власт. Во цела Македонија израснува разгранета мрежа на народно-ослободителни одбори. Тоа беше широката општествена база, врз која веќе можеше да изресне и антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, врз темелите на одлуките на Авној. Те викаме тебе, македонски народе, цврсто да стапиш во редовите на народно-ослободителната војска. Деновите што идат ќе ја решат твојата судбина, се истакнува во манифестот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија од октомври 1943 година и се подвлекува дека во идната заедница на југословенските народи и македонскиот народ ќе биде рамноправен и ќе има полно право на развиток врз принципот на самоопределување до отцепување. Се вршат интензивните подготовки за големиот чин. Тие денови, тие месеци, во Западна Македонија, а подоцна и пошироко, се создава првата слободна територија. 40 години по Крушевската република, македонскиот народ имаше одново слободен дел од својата земја, на кој се создаваше полна организација на новата народна власт,
se razviva brojni aktivnosti što sodrže elementi na jedna slobodna država. Tuka se razvi široka politička i organizaciona aktivnost na komunističkata partija, na Narodno-osloboditelni front, na antifašističkata mladina i antifašistički front na ženite. Na tije širni prostori gordo prozvučuva prvite mitinzi, priredbi. Organite na narodnata vlast prezedoa da rešavat problemi od ishranata na naselenijeto, stopanstvoto, soobratje od prosvetata. Započna so rabota prvito učilišta na makedonski jazik. Vodebarca beše formirano prvoto narodno versko namestništvo. Se napiša prvite stihovi. Slobodata doađaše. Sušnost je izboruvavme. Se čustuvaše novi od život i po razgorot na vostanijeto, i po žestokite borbi, i po herojskite pohodi, i po nikulcite na novoto što se radjaše. Trebaše toa da se dožive, veli srećni od svedok. Toa malo planinsko selo Gorno Vranovci vo tije denovine 1944. živeješe nesekojdneven život. Vonego se beše zovrijeno. Tuka beše centralni od komitet, glavni od štab, se beše praznik, miting, pesna, brzanica da se stigne, da se isprati poraka, da se primi, da se napravi saopštenije, manifest. Vreme to teraše na pesne i stanavme poeti, muzičari. Ona što so vekovi bilo potisnuvano kao ovoj narod, sakaše da prozboruva odednaš, silno, glasno. Od proleta na 1944. izleguvaše prvi otvesnik na makedonski jazik Mlad Borec. V oktombri nemu mu se priključi prvi odneven vesnik so simboličan naslov Nova Makedonija. Da, niz burite i ognovite, niz narodno-osloboditelnata vojna i revolucijata, se radjaše Nova Makedonija, prvata slobodna država na Makedoncite, na Albancite i na Turcite što živeat Nova Podračje, ravnopraven del na Nova Titova Jugoslavija, onaka kako što izrazivme narodnata želba na vtoroto zasedanije Navnoj i na prvoto zasedanije Nasnom. So vekovi nova počva, no prvpat svoj na svojeto, svoj zbor, svoja sloboda, svoj vozduh, svoje sonce. Revolucijata potečuva niz ovije prostori i razgrnuva vonas neotkrijen poroj, da bide česti denot i prvatani stapka i prviotni vek.